lang si kami BJP ke keren ko apa nang negalo masih alang ditun ke krenji apa negalo masih alang ditun yang si aho kahat karbiang ngarat akar I akan kiri yang si picuni pula tangte before 2026 Assam Legislative Assembly apa yang si picunan ko lapan nilitun jong dari minghang alang ditun ke Ayah provinsi alang litong ke litong hanang caklo BJP atun ke ini kan kini le BJP lang top leaders atun ke ladak karbiang long langlo ayo na lang LK wani sita me dak karbiang long langlo kherwi long langlo LK wani kherwi long ke 26 March 2009 alang litong ladak cekang lo je jongsi karbiang long jongsi BJP arat chede song banang pahai bulan litong nang kingwai pipo nilibon nang pecun pipo nang litong karbiang long arah karya keman ada tayo sa manang cak na hiya kuban putho ba ko litong sinilo ka daw ito dagbong ka lang sa melang tunako putho 2014 kalau basi kami alang itong vantan ladak ka kumalo BJP top leader dakta ke angkel Rasnak Singh angkel ladak si kami litong for promise tulen ko ini ko manang chong thu de kang lo karbiang long rat cheri BJP jong si wang le pulutan tayo kan picun pipo beli tomban lepusan yang chong thu de kang lo lasi ayah ko pun chong thu long anda lebang so chong thu ke pen pelai lanjut pakilang ini tomban la asong thu asong du pen kasi to 2021 1 September awit kita may alang itong daka ini temang wang lo Amit Shah ate hai kita may lada BJP to bidal to alang ita wang lo lada kaya itong pon na karbiang long arat ke cari karbiang long arat ke mana kar ikipit curi kali ba lada ng ipit ring BJP kami alang ikirang kali bens kami lada ke hak karbiang long arat ke ciki begitu tumahan yang riket pinang di bisa alang lige nang klaim rong lo kasi pini ini pun tinglang lo lasong thu kasi to amoyas lang kita me dak nong recap then sit open for all besi ladak langhang pinulong lo maladak kipichu nihan ladak jurong lo yang coba kanila ako ilitong nong BJP top leaders ka chong thui sar po ati thanay Modi kita me ilitong nong wang ladak 2022 28 April kata kita ni itu dat merin sepilo alang kita me wang lo ladak ke badi kita me ladak handbrake alam Patu tadak memorandum pinunda BJP nampak lapen paningje tikang ke lakin lingbuk name alam lo lapen BJP sama dengan lagi alang litong handbrake banke alang litong ke artikel 244A banke alang litong mathape autonomous state handbrake banke alang litong mathape lapen klaim prangke peglengelo lasir ranon ini tuh kaculing rizil halo autonomous council Siam kiniram rohang ke Japan BJP lapan karbiang long BJP timutun nang litun long si ahok pepen karbiak hai pan kacing hondo lapan karbilong riat dek apan kacing ay kon nilingan purutan nang litun la before 2026 Assam Legislative Assembly election apa nang litun pichun rekanto nang litun labang so election utan nang litun election agenda nang litun elong melo lagi nang litun labang so prang si nang litun pichunan po lapan kali pulutang tayo lagi nang litun ke dake karbiang long dan de BJP Amira putke lada ke angkura pelong si helang eto karbiang long arati kalau lalu nombor 1 dan nombor 2 lalu ini pun peglong lada cancel illegal appointment of 2050 LP school teachers itu lagi ini pun peglong lada kita men BJP kacari atun BJP anhoy non kacarai bo matum make ke plang ple ke man me lapen ka jakong ave lapen karbiang longge alang litong ke jakong ave lo alang litong ke lada ke himonto bisa soma aputula sai bil pon theklo iponnya bulu to lada karbiang longge si lada bang paro ini la bang krep fo teachers approsan bong den inut vet banji karbi banji appointment pipon chelo lake ko pinang dek kalau lake karbi ma autonomous council ke dake council jong cholo autonomous ta kalilo dake ne hem jong banji bang lo lapan alang ditun ke ajak ko ngalo lapan da council ong siem dan cengrak MPM la tato kami banda alang di bangke alang di tong bangke lake kanang tang ko ri son si alang di bangke bilo lapan ajak si pini alang ditun karbi kai ban lake 6 ini
volunteer dake inonso karbi akonsi sakuri chelen chongi budalang litun chilo bangsa alang litun minggi dulong le alang litun karbi khaiman kating halang thek batang long le ipolo polo to alang litun bangke kaneng tang ko rules alang litun bangke bikok le council long ke lasi litun alang litun Kapan Indra lo, lapan alang litun, longsi, labang se appointment, tibor ida, la bang parang ini bang kre, pan, la longso kalirat, non tribal tuan pan alang litun tiap penutang talaga, ini terus sodak talaga cisung, aku deng punang koko, lapan ke nili cuning rejeki lalu kado kale, sekolah long kita main sekolah SMC do, kalau orang sekolah SMC, managing committee atau kita main, la non tribal kan kewang, ada appointment letarang kewat tuanten, kewang atun ano ban ke nili, kalau dak welcome kita manji, bengu manji pusin nili labang so, amai ban cuning rilo, aku malah lagi sibuk area, kita ke ino sedih si, orang orang saya pandang, kemudian kemu urusoji, ini tuh Bihar do, ini tuh UP do, West Bengal do, tukar, ini tuh kalau dak appointment letarang pisita, ini tuh ada join the morning, langsung ke taxi, non ada ini tuh karbiang non kita nih, lamun tribal atau doan atau dia kecil dia doan atau hangge, ladak appointment letter langsung kita ini tuh school SMC tuh ini tuh tinggal dari masih ini, jadi dulu lapan ke ini tuh border, lagi border kecil ikonik ke, lagi kinang solo, once kali alang itu ke border ta cerai dekhe dulu, alang itu ke karbiang longar, road bukan ke alang itu ke cerai dekhe, lu bangke ke keranggal, apa sih? Ini tuh alang itu bukan seming ke tribun, ini tuh yang si siang tulian orang hangapan. Jadi itu minggu timulan, jadi tiap parti minggu timulan kalau tu nanti yang dilakukan ni ke lahan sosiasi border yang kaki sungguhan tu, lahan sosiasi ini tu makau tu injil, tu sungai tu, tapi apaan sudah ni bangun tu, laposi ini tu permanent solution yang tu prabjingan, ada tangkal yang kebaikan kali, ada kiduki sungguhan tangkal banasan skin yang kebaikan kali, kita dengan compensation kipiran kali, bonus kami ada ke dan immediately permanent solution senang po ada border area longke, kami dulu tante, laki nangitung arpurai cream, anghoy rai cream ke nangitung chok channel, laki nangitung khe hutur, laki lori hutur, kasi nangitung bangke purki molong ke nangitung bangke kokpo, kasi nangitung dulu tante nangitung sarandalo nangitung arpurai chok kasi kami nangitung ban adia longi, nangitung yang senang nangitung ke border baca rekon dekelo, nangitung karbiya khai nangitung orang dekelo, kasi tante nangitung prabjin nangitung arpurai bukti ke melo, tapi nangitung arpurai bukti karbiya orang tu nangi panang dengan nangi tuan panang welcome dulu. Terus kami nangi tunggang sila pu. Non anda lah pun pending dikok. Amat karbiya kaihan ahoy nang ada tu manda pisumbrana. Lapan kala karbiya nol kedu. Ada tu manda kami orang awal saya dah itu mendete cek kedu manda tibon pun tangte. Lagi nangi tunggang semoga tu. Lamun kebanji election ke nangi tung. Good and long election debat tak hairun di kelake antre kabelu. Mesinili nangi tumpan laki si akai penguram longhang dan sunglok karbiang lontin teman kecil ini di lama nangi tum 2026 apa nangi tum lah artikel 244A bang nangi tum picuman karbiang long arat laki Adi tu kangcur karilo laki pesal si tu kangcur cop kalilo laki kardo kami karbiang long arat kangcur do. Mesinili nangi teman suning dilo laki isonalam ini kami di bola dia non putini akeman tu ini tolong along lepas si len pataron lo le pataren rondong lo masih laban solong le patakiron along ini tu peniram hang ake hai keningge along siam interaction program laban BDP amai along keningge kalau puang lo je labang solong le patake ake joiten sekarang sida nama ni lapen alabang solong le patake yang dulu kecilan munji har kedam gaya baranda siam sekarang lancar kali hal ada program kecil dan kecil kadu ternyata siam ke hai si ada pen arcak itu terus kami labang so alam bangke nili apa dan ingino nili tunggang konstitusi kuru dia lang abangke ada ke bakalan ake joy kali apon ka pula badan da tharap pinang ko
nilitun na kipidun vek atau mo lang ibang nga tham galilo nilitun bharok pi bidun lo kon kila kadamsi lapen ke non apatalong po puhut ng suri sisi etak apatadam suri sisi yang jitu amasi nilitun daglang first episal sitim naman nilitun chelansi nilitun arong nudan mo lapen penana tun ng jithan mo je nilitun suri sisi atang take nilitun pidunalo akiyan kali itu nasi nilitun siyan tumiram rong harake hai kanin je a video upload karam patan rada tumban amasi rada tumta numoy rada tumta nuchilo lapake chokche nilitun manang kipivek nangi kisin ratunta nilitun episal sipan nang kuning dilo lapan jok nilitun nidialong pakang pino lapan nidialong pakang depan alang litun kacip ngeri tugo pino alang litun penamrong sa tuman hansi alang litun press meet nampang nasi nilitun pan ning komplain ng pitulo nilitun manakoy ng pitulo lapan ke nilitun ajes sondoy tamsa ban sutane akoy pinoje alang nilitun Murdong na benzilang suara lap atun apakelo magkakacing tur manggalan gumang iya joy misi labang so a press meet lapan lahaya video lahay media nung dipilo bisi alang litun ke kano bonstane alang litun lake pacubay puke klandak mo lapan litun prabjin dan ako alang litun panlangoy piduko at hina hala alang litun pakta anam kaya suri sisi apoisa nilitun mo arjulong mo alang litun aju ba mamat apoisa citaman tu ehil masih alang litun aju ba mawasi ola suri sisi apoisa ken anggi citaman tu ehil pusi ala poisa kipidun arat atong pen nilitun panang pakini lo pima nilitun hala kedove presmit kedove atong han nilitun kalo nang litun yang si prabjin dan la keruntangan poisa cewoy wipulutan kan nilitun prabjin dan sejak kan nilitun rata dan mencinggung dengan cecunggi masih alang litun kapure masih alang litun ya keruntangan poisa tar nang cipek kalu di sini nilitun lo lipunan lo ala poisa kipidun atong pen masih nili kacuning ni tuji lahelo la si komani yang si labang so tangka kipidun pen pidun pen suri si long lelang penutang pen ang litun tak cihang mo cihang mo yang litun cihang mo lapen la kelontang arada tumason ng litun ta poisa lumra ng litun ta ninji pagolay at hima kinanggilan ni dyan ang litun pun na po anda manda ng litun aron repen lapasan ang kekem at tumalangke ng litun cikoy ng rino kasi nililapan sur media pensi nililapan sur may ilang pensi nililapan pacinilo ng litun na aron repen kekem at tumangke intonon lapan prabjintan poisa na cewoy mo dulang kulutangke cewoy lulang kulute prabjintan ang litun pan nilutun ng nepo inquiry ito kasi binili pading ulo dan landetan ya tunggalang posisi la kato kawe iniladak iganda dan jansi nilutun kaninjip parjunalo la iganda dan si tempo punatang ke late non keranggilan ke suluk sedak ada kisong sitame ini tuh kayak enggak kasi ini laan alam tham bersih melalui internet ko ano Suruh papik lo hai kobo sing inghi apa alang lite presiden lo lapen nang care